Shri Shrimati Chi Bhaktivedanta Swami Prabhupadaning Can Tanı Oğlumu'nun 9. tarağının 1. bölümünü ağılçın tilinden qazaqşalağım. 9. Navruz 2021 yıl. Tuğan atım Ercan İlyaslı, ruhaniyatı Murat Eşyamadası, Kemil Deno. Adam ömrü Xudaydı tanıvışından alğan. Zerdeli intellektual ömürdün məni nedir? Degen mağazda sıraqqa cavab izleydi. Ökünüş koray. Bu sıraqqa tüpkülükte cavab veru oңай emes. Öykeni bir-birine qaramağa iş kelip жататын мыңдаған filosofiyalar, dinler, ideologiyalar men olardyň jolunu qowuşlar, bizde öz jollaryna türü maksat men bir-birimen aytyp tartışuda. Şila Prabhupada bu problemany şeşi jolunu qarapayym tilmen düşündiredi. Prabhupada. Bugün Hudaý men özümizdiň aramyzdaky gatnaşymyzdy garaşdyramyz. Jan tanu degen olsa, sankirtana qozgalsa, jan tanudyň eň oňay täsiri, sebebi jüregimizi tazartady. Akılımızın aynasını şang baskandıktan eşki jandiyemizde kat etişnemiz. Şang baskan aynadan özümüzü kör olmayımız. Gerisince, eğer ayna taptaza bolsa, eşki jandiyemizde aydanan körömüz. Sonumen, meditasiya degenimiz, Hudaý men qarym gatnaşymyzdy tüşnüge tırsuga jeteleytin jürekde tazartı täsir eken. Özümizge gatyşdy her nerse men biz arqalay gatnaşamyz. Hazır mana köpçükten üstünde oturgan meni, tirep turgan köpçükten osunday qatnaşamyz. Erdaýym eldenemen arqalay qatnaşamyz. Agylşynsızdarma, jogalda indiansızdarma, kim bolsaňyzlar da qogam, janiya, jora joldaş degen syaktylar men arqalay qatnaşaşdyr. Sonda Hudaý men qanday qatnaşdymyz? Eger sırastırsanız, öyle de biröw gana Hudaý men qarym gatnaşyny düşündire alady. Köpçülik jyrt Hudaý degen kim? Hudaý öle. Hudaý men gatnaşda bolmaklygy tepde terçilik etetini de senbeýmiz diýdi. Jürekler osunday kırwagyslar men laslangandyqdan Hudaýdy kör olmaýdy. Onsuzda bäri men gatnaşda jürgen bizler Hudaý men qarym gatnaşymyzdy düşünüge nigem tulmaýmyz. Munumyz zerderligimizni bildireme? Jok. Kerisinçe nadandygymyzy bildiredi. Bu fani elemdegi barşa tirijanlar fani tabiatyň üç günalary men kölegelengendikden Hudaýdy kör olmaýdy, düşüne almaýdy. Düşünüge umtulmaýdy da. Birak Hudaý bar. Angliýada taňsarda tumandy bolgandykdan kündü kör olmaýsyz. Sonda körünbeýdigende kündü jokka şigararsy. Közüňiz tamamen kölegelengendikden kündü kör olmaýsyz. Aleger jerdiň başga bir şeýetine jedel haçy berseňiz, ya gün bar, biz körüp durmyz, jarqyrap, nurun şaşypdyr degen jogap alar ediňiz. Sonumen eger Hudaýdy jokka şygarsaňyz, nemese Hudaý men qarym gatnaşyňyzdy düşüne almasaňyz, bu Hudaýdyň jokdugyny emes, sizdiň bilimsizligiňizdi bildirer eken. Biz bilimsizbiz. Kölegelengen gün emes, kündü kölegeli mümkün emes. Tuman, bol, tütün tärizler gün gözüni kölegeli almaýdy. Orasan zor gün jerden eldenişe sürkön. Al bultlar ary getkende aspanyň 10, 20 ya 100 milday bölügün gana kölegeli alady. Bultlardy kündü kölegelip körsetpey goýu mümkünbe? Jok. Bultlar kündü kölegeli almaýdy. Tek gözüňizdi kölegeliydi. Düşmany bastalganda korgan almaýtyn koyan saçkandan gözüni tarşymy otura galyp, düşmanym ötüp ketdi dep özüni özüp atady. Hudaýdyň sırtky energiýasy men kölegelengen bizde Hudaý öli dep oýlaýmyz. Hudaýdyň üç türlü energiýalary jaýynda Vishnu Purana Upanishadlarynda Veda şastralarynda baýandalgan Parasya Shaktir Vidhaya we Shriyati Shvetashvara Upanishad Shakti degenimiz energiýa. Täňir sanalwan energiýalarga ýe. Hudaý eşliň istegi miletdemes diýdi bedalar. Gerisinçe biz jumys istegi milettimiz. Sebebi jumysyz günümizdi kör olmaýmyz. Tamak şuwumyz gerek, ananyň, mananyň kyzyny görgümüz geledi. Gerisinçe Hudaý nesine jumys istegi etýis? Hudaý jumys istegi miletdemes. Onda bolsa jahanda Hudaý jaratdy dep qalay aýtalamyz? Elde jahanda jaratuw jumys emespi? Jumys emespi? Jok. Olay bolsa jahan qalay
jahan olay bolsa, jahan qalay jaratıldı. Xudayning asa qudratli sanalgan energiyalari tabiiy turda harakat ededi, jana bilimga to'liq. Biz guldan qalay bir shik jaratın ösetinin jana jan-jagынан usaq daqtardın bir jagынан aq, ikkinchi jagынан odan da ağıraq sanalgan tüstürmen әшекеленген daqtardın payda bolganını көre alamız. Köbülükte osындай көркөm tepedengtiktің үлgüsü bola alады. Osılay bari de sanalgan tüstürge boyaladı. Biroq asa kemel әрі şapşan boyaladığını sonşa onun qalay eske satını көre almaymiz. Qalay istiletini düşüne almasaq da bärinde Xudaydyň energiýasy isteydi. Bilimsizliklerinin sallarından adamlar Xuday öyle, Xuday yok, Xudaymen qarym gatnaşymyz yok deydi. Birakın bunu jin qaqqan jindinin sandıraqtarına tengegen. Jin soqqan jindinin qaydagy jokdy sandıraqday biretine sekildi. Xudaydyň aldamçylyk energiýasyny şırmalgan bizdiň de Xudaydy öli diýmemiz şun emes. Sonduktan jüregimizde tazartyp üçin kiyeli namany endetu täsirine muhtaçbız. Gündelikde küýben tirşilikde de, klubda da, üýüňizde de, jol jürgende de, jalpy barlyk jerde de osa harapaýym hareketini mandyrany önem endetüňizde jalgastyra berseňiz, jüregingizde torlagan şyn tabigatyňyzda kölegeligen karangylyk kapasy seýledi. Sonda äwelgi şyn jan düýňiz tanysyz. Täňir çetene Mahaprabhu çete darpana marjanam men aynaly suga keňeş beredi. Marjanam tazalaw degendi bildiredi, al darpanam ayna degendi bildiredi. Jan aynasy bolup da bulatyn jürek fotokamera sekildi. Fotokameranyň künütini bolup жатқан görünüşdiň bärini sürüp ala beretine tärizde, bizdiň jüregimizde basymyzdan ötkeniň bärini sürüp alyp sanamyzdyň tübünde saktaýdyn psikologlar biledi. Jüregimiz öte köp beýnelerde sürüp alatындyktan sol beýneler jüregimizde kölegeýleydi. Qaçan bastalgan bilmeýmiz, biroq fäni materiýamen jana suwumyzdyň saldarынан şyn jan düýýämizdiň kölegeýlengeni fakt. Sonduktan çete darpana marjanam jürekde tazartyw şart. Karma, jnana, yoga, meditasiya, Xudayçyl hareketler sekilde jürekde tazartywyň türlü täsirleri var. Karma da jürekde tazartady. Eger Xudayçyl hareketler istesek, jüregimiz birde tazarady. Degenmen jürekde tazartywyň osy täsirleri sunulganymen, ol zamanda olar menen alsy öte kyn. Filosofiýalyk bilim ýolumen jüregi üçin ulama galym boluş şart. Köpdegen kitaplar okuş şart, professorlar men galymlardan ýörenýär şart. Bar ömrüni oýşa joruga bagışlaw şart, jana nur görgen äwliýeniz dep tabu şart. Filosofiýalyk bilim täsirleri osynday, meditasiýaga şomada Veda şastralarynda sunulgan täsir. Biz men kimmin dep soraga tiýisbiz. Men dinimmi? Jok. Men mana sawsakmynba? Jok. Jok, bul meniň sawsagym. Eger aýagyňyzdy garaşdyrsaňyz, o muna meniň aýagym dep düşünýärsiz. Oslay bukul deneniň özüňizge ekeninden garaşyz. Sonda deniňizge iýe meniňiz gaýda? Bäri meniki, al sol men gaýda? Sol mende izdewdi meditasiýa diýdi. Nagyz meditasiýa degenimiz bukul sezimlerimizde şogurlawdy bildiredi. Al sol meditasiýaga şomy öte kyn. Biz sezimlerimizde tizgindep istowgan mendetimiz. Sezimlerimiz sırtky dünýäge tartsa-da keri gaýtaryp içki jan dünyamizga üňülüge tiýisdir. 8 saatly yoga jüýesi os maksatda koldanylady. Birinçi, ikinci saatlary retdewçi şartlardyň kömegimen sezimler tizgindew. 3-nji saatda akylda şogurlaga kömekleşen oturuş asanalary. Eger bögülüp otursak akylymyzda şogurlanmaýmys. Kersinçe tekdelip otursak akylymyzda şogurlawga mümkinlik tuwady. Oturuş asanalarynyň soň 4-nji saatda Tanış sağlığı qadağalaw 7-nji saatda meditasiýaga şomy 8-nji saatda samadhi. Degemen bugünde bulardy jönümen orundaw öte kyn. Bulardy hiç kimde birden orunday almaýdy. Azgana oturuş asanalary men tanış sağlığı jatdygylary men gana aýnalysatyn atalmış yoga smaktary şala şarpy bolgandyktan kemel satyga äkeli almaýdy. Vedada sunulganymen şynaý yoga täsirin bu zamanda goldanyp öte kyn. Muna Brahman emes. Sonda Brahman degen ne, jan degen ne de boýşa jorumene bolatyn empirikalyk filosofiýalyk boýşa jorudyň kömegimen de bilim alyga tyrşyga bolady. Munda empirikalyk filosofiýalyk boýşa joruda Vedada sunulganymen bugünkü zamanda paýdasyz. Sonduktan jalgy Chaitanya Mahaprabhu gana emes Veda şastralarda Hare Namaiva Kevalam Kalavanastyeva Gatiranata
Жауlasымен 200 yıl ete kalgan осы Kali-yuga zamanında ішкі жан дүниемізді танудың бірден бір жолы Харе Кришнаны әндету, Харе Кришнаны әндету, Харе Кришнаны әндету. Басқа жол жоқ, басқа жол жоқ, басқа жол жоқ дейді. Қалау бұл заманда дегенді білдіреді. Настева, 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 үш рет Настева. Еба әрине Насти жоқ дегенді білдіреді. Әрине жоқ, әрине жоқ, әрине жоқ. Бұл әрине жоқ деген нені білдіреді? Ешкімде ішкі жан дүниесін карманың көмегімен тани алмайды. Бұл бірінші әрине жоқ. Ешкімде ішкі жан дүниесін жнананың көмегімен тани алмайды. Бұл екінші әрине жоқ. Ешкімде ішкі жан дүниесін йоганың көмегімен тани алмайды. Бұл үшінші әрине жоқ. Қалау осы заманды дегенді білдіреді. Қалау Настева, Настева, Настева гатиранята. Бұл заманда осы үш тәсілдің ешбірінің де көмегінсіз табысқа жете алмаймыз. Сонда қай тәсілдің көмегіне сүйенгеніміз жөн. Харернама, Харернама, Харернамайва кевалам. Тек Харе Кришна мантраны әндетіңіз. Кевалам тек қана дегенді білдіреді. Тек Харе Кришнаны әндетіңіз. Ең жеңілде, ең асқақ бұл тәсіл шастраларда сұнылған. Қолдануға қолайлы және беделді болғандықтан осы жолға түсіңіз. Қандай күйде болсаңыз да осы мантраны әндетсеңіз, ешқандай шығынға ұшырамайсыз, ештеңе жоғалтпайсыз. Біздің әндетіп жүрген мантрамыз құпия емес, керісінше барша үшін арналған ашық мантраны әндетуіңіздің арқасында жүрегіңізді тазартасыз. Бұл фәни әлемде ешкімнің де азап шеккісі келмесе де, әдейілеп сіріңке шағып от тұтатпаса да, өздігінен лап беріп тұтанатын орманы өрті секілді азапта шақырусыз келеді. Ешкімде соғысты қаламаса да соғыс оты тұтанып жатады. Ешкімнің де ашқысы келмесе де ашаршылық келіп жатады. Ешкімнің де эпидемия індетін жұқтырғысы келмесе де жұқтырып ауырып жатады. Ешкімнің де айқасқысы келмесе де айқасуға мәжбүр. Өзгелердің өзімізді қате түсінгенін қаламасақ та өзара түсінісе алмай жатамыз. Неге? Жалындап жанатын орман өртіне ұқсайтын осындай проблемаларымыздың өртін өрт машиналары сөндіре алмайды. Аталмыш ғылыми жетілу сымағымыз да сөндіре алмайды. Ешкім де сөндіре алмайды. Орман өртін өрт машинасы да тасып әкелген су да өшіре алмайтын секілді, өміріміздің проблемаларын да фәни тәсілдер шеше алмайды. Бұл жайында көптеген мысалдар бар. Қымбатты Тәңірім, бала шағаларының шын қорғаушысы әке-шешесі емес, шын қорғаушысы әке-шешесі емес дейді Прахлад Махараджа. Балаларын қорғау әке-шешесінің борышы болса да, әке-шешесі балаларын барлық қауіп-қатерлерден қорғай алмайды. Табиғат заңы баласын ажалға бұйырса, әке-шешесі қорғай алмайды. Әке-шешесі баласының қорғаушысы болып саналса да, шынында әке-шешесі баласын құтқара алмайды. Егер мұхитта жүзіп келе жатып бата бастаған кемеде отырған біреу, мен өте қолайлы каютаға жайғастым деп ойласа, мұнысы оны қорғай ала ма? Жоқ, бәрібір суға батып өледі. Ғажайып ұшақта ұшып келе жатқандардың бәрі де қауіпсіз бе деп ойласа да, қапылыста қақтығысып қыздалқандар шығып жатады. Ешқандай фәни нәрсе бізді қорғай алмайды. Мысалы, ауруға шалдыққан науқас білгір маман дәрігерге қаралса да, дәрігердің жазған дәрісі науқастың өлмеуіне кепіл бола алмайды. Сонда түпкілікті 100% қорғауға кепіл беруші кім? Прахлад Махараджа. О мәртебелі ием, егер сен біреуді ілімей шеттетсең, оны еш нәрсе де қорғай алмайды деп жалбарынады. Мұны өз басымыздан өткеріп келеміз. Фәни табиғат заңы ұсынған проблемаларды шешу үшін көптеген тәсілдерді ойлап шығарғанымызбен, олардың ешқайсысы да жеткілікті емес. Ол тәсілдердің күллі проблемаларымызды ешқашан шешпейтіні, шын азат етпейтіні факті болғандықтан, Бхагавад-гитада Кришна фәни табиғаттың үш күналарынан тұратын менің Тәңірі энергиямды жеңу өте қиын дейді. Сонда осы фәни табиғаттың қыспағынан қалай сытылып шығуға болады? Маған берілгендер фәни табиғаттың шабуылынан оп-оңай құтылады дейді Кришна. Бұл факті болғандықтан Құдаймен қарым-қатынасымызды түсіну үшін жүрегімізді тазартуымыз керек. Катха Упанишатта нитянам четанам делінген. Құдайдың хақ тұлғасы мәңгі. Құдай мәңгі, біз де мәңгіміз. Ал ведалар Құдайдың ең жоғарғы тірі жан екенін негіздейді. Құдай өлі емес. Егер Құдай тірі болмаса, онда бұл әлем қалай харекет етуде? Бхагавад-гитада Кришна бәрі де менің бақылауыммен істеледі дейді. Библияда Құдай жаратты дейді. Бұл факт. Қайдағы жоқтан жарылыс шығып,
jarılış çıkıp, sol jarılıştan anav jaralipti, manav jaralipti dep oýuşy jolu durus emes. Vedalarda keltirilgen ayda ýakyn faktlerde görüş üçin gözümizde açuwymyz gerek. Çete darpana marjynam. Jüregimizde tazarlyk täsir bolsunday. Jüregimizde tazarkan soň Krishna men Vedalardyň aýtgandaryny düşüne alamyz. Ol üçin tazarawymyz gerek. Sargaýy men awratyn nawkaşga möldir kant nawatyny berseňiz öte aşy diýdi. Möldir kant nawaty aşy boluşmady. Jok, aşy emes, kersinçe täpdätdi. Sargaýy awruwyny osy möldir kant nawat emdeýdi. Bugünkü gylymda Veda şastralarida sargaýy awruwyny möldir kant nawat men emdeýdi. Oslay möldir kant nawatyny köbrek jebiniň arkasynda sargaýy awruwyndan emdilgen nawkaş o manaw balda aýtatdyken dep tamsanady. Sol syýakda sargaýy awruwyna şaldykkan bugünkü Hudaýsyz örkenýetde Hare Krishnany endetüdüň kömegi bilen emdige bolady. Algaşynda aşy syýakda görüngenimen emdeligile Hare Krishnanyň janymyzga maýda ýagatyn aňgaramyz. Işky jan dünyamyzda jana Hudaý bilen garym-gatnaşymyzdy düşüngen setde gana wagtly bolamyz. Işky jan dünyamyzda fäni elimge bolaýdykdan sansyz köp kaýgy hasretlerden göz açpaýmyz. Sol sebepden bagtsyzbyz. Mazasyzlyk bilen korkunyş işky jan dünyamyzda fäni elimge bolamyzdyň saldaryndan tuwady. Işky jan dünýäsini süýekleri bilen terisine bolaýan adam janybarga okşaýdy dep jurda düşündirdim. Hare Krishnany endetsek oslay aljasudan tazaramyz. Jirekdi tazartyw degenimiz bul fäni elimge jatpaýtymyzdy düşünýümizdi bildiredi. Aham Brahmasmi. Men mängijamyn. Özümizde Angliýaga, Indiýaga ýa Amerika balamyzdy goýmaýynça nadanlyk bilen aljasudan tazarmaýmyz. Bugün sizler agylşymsyzlar. Sebebi Angliýada tuduňuzlar. Kersinçe keler ömürleriňizde Angliýada emes, Hytaýda ýa Reseýde ýa başga ýerde tuwlaryňyz mümkin. Nemесе adam tän almagyňyz da mümkin. Osy ömrüňizde osy eliňizden ulçuly bolsaňyz, keler ömrüňizde osy elde syr tände tup hasapxanada soýuluga aýdalyňyz mümkin. Sonmen biz işki jan dünyamyzda anyk tany biligi tiýisbiz. Her tirijan şynynda Hudaýdyň mäňgi hyzmetkeri diýdi Şeýtany Mahaprabhu. Men başga hiç kimge emes, tek Hudaýga hyzmet etigi mendetlimin dep oýlaýan janyň jüregi lerde tazaryp azat etiledi. Oslay azat etilgen janyň bul fänidegi ham hareketleri bilen korkunçlara tügel aýakdalady. Sebebi ol men Hudaýdyň hyzmetkerimin, Hudaý meni gorgaýdy. Men näşini abyrjymen dep senedi. Ol säbidiň küýüne okşaýdy. Anasy men äkesiniň kamkor bolatyny biletini säbi ýeripdi. Eger säbi otgan bolsa, anasy jany şurap otdan kagyp aman alyp kalyp balapanym otga tiýme küýüp kalasyn dep eskertedi. Säbi haýda barsa da anasy gözüne tasa bolmaýdy. Endişe başgasymyzdan bir el galmaýtyn Hudaýga nege senim artmaska. Şynynda bärimizde Hudaýdyň gorgawundamyz. Adamlar şirkege barıp o Hudaýym gündelik jeýtin nanymyzdy bereger dep jalbarnady. Şyn mäninde eger Hudaý gündelik jeýtin nanymyzdy bermese ömür süre almaýtymyz fakt. Vedalarda bir Hudaý barşa tirjandardy bar hajat bilen kamtamasy etedi diýdi. Hudaý barşany tamak bilen kamtamasy etedi. Adamlar kowgamynda orun alyp jatadyn ekonomika problemlary özge tirşilik türlerinde bolama. Kuşlar men aňdarda ekonomika problemler degen atmen jok. 8 milyon 400 min tirşilik türleri arasında adamy tirşilik türi öte az. Oslay näşip jeýmiz? Haýda ýuktaýmyz? Kalay jyns gatnaşýmyz? Kalay forganamyz dep adamlar problemlerde öz gollary bilen jasap algan. Bular biz üçin problemler bolgany men suda mekendegi balyklar men başga da tirşigilerinde ösümlikler men jändikler, kuşlar, aňlar syýakly milyondagan tirjandarda munday problemler jok. Olar da tirjandar. Olar bizden özgeçe dep oýlamaňyzlar. Tek bizler adamlar ana tirjandarymyzda kalgan tirşilik türleriniň bäri öli dep ras emes. Olarda tamak bilen basmany men kim kamdamasy etedi? Hudaý kamdamasy etedi. Ösümlikler men janybarlar jumyşga barmaýdy. Akşa taby maksat bilen teknikalyk bilim alyp üçin uniwersitetde okumaýdy. Sonda tamakty kalay tabady? Olarda Hudaý kamdamasy etedi. Yüzlegen kilo azyk bilen korakdeneten pildi kim toýundurady? Milyondagan pillerdi koraktendire alasydyrmy? Pillerdi kim korakdendiredi? Sony men Hudaý öli. Hudaý gündelikde jeýtin nanymyzdy bereger dep şirkewde nesine jalbarnamyz dep oýlagandan görä bärimizde Hudaý asraýdy dep Hudaýdyň ham koşumyz ekeni moýundaganymyz jon goý. Bhagavad Gita'da
Hasret çekкен, ақшаға мұқтаж, әуесқой және хақты тануға талпынушы осы 4 түрлі құдайшыл жандар Кришнаға келеді деп айтылған. Hasret çekкен, ақшаға мұқтаж, әр нәрсені білуге құмар және хақты тануға талпынушы осындай 4 түрлі құдайшыл жандар Құдайға жалбарынады. О қымбатты Құдайым, мен өте ашпын, күнделікті жейтін нанымды бере көр деп жалбарыну да жақсы. Құдайға осылай жалбарынушыларды Сукритина дейді. Сукрити құдайшыл дегенді білдіреді. Сукритилар құдайшылдар. Ақша, тамақ сұрайтындарына қарамастан, оларды да құдайшылдар дейді. Себебі қажетін Құдайдан сұрайды. Ал құдайшыл Сукритинақтарға қарама-қайшы келетін Душкритинақтар құдайсыздар болып саналады. Крити өте мақтаулы дегенді білдірсе, керісінше Душкрити энергиялары дүниені астан кестен етіп, қынадай қырып жою мақсатында теріс қолданылады дегенді білдіреді. Мысалы, адам атом қаруларын ойлап шығарды. Миы бар болса да, адам сол миын теріс қолданып, жан шошырлық қару-жарақтар ойлап шығарады. Оның орнында адамды өлімнен құтқаратын бір нәрсе ойлап шығарыңыздар. Миллиондаған адамдарды қас-қағым сәтте қынадай қырып жоятын қару-жарақтарды жасап шығарғаннан не пайда? Онсыз да бүгін ертең 100 жылдан соң бәрібір өлеміз. Сонда ғалымдар қандай жетістікке жетті? Оның орнында адамды қас-қағым сәтте өлуден, ауру сырқаудан, қартаюдан сақтайтын бір нәрсе жасап шығарсаңыздар, жетістікке жетер едіңіздер. Бірақ Құдайға ешқашан берілмейтін құдайсыз Душкритилар Құдайды түсінуге ешқашан құлшынбайтындықтан өз энергияларын теріс қолданады. Құдаймен қарым-қатынастарын елемейтін өрескел құдайсыздарды мудхалар дейді Бхагавад-гита. Мудха есек дегенді білдіреді. Ақша табу үшін терлеп тепшіп қинал еңбектенушілерді есекке теңейді. Күніне 4 чападидан құрға шүбектен артық жей алмаса да, мыңдаған доллар табу үшін құрбекер еңбектенеді. Душкритидің күнәһардың келесі түрі Нарадхама. Адамдар арасындағы ең азғыны дегенді білдіреді. Адами өмір тәні Құдайды тану үшін арналған. Адам Құдайды тануға талпынуға ерікті. Тек Браманды Құдайды танитын адам ғана Брамана болатындықтан, адами өмір тәніне еленгендердің борышы Құдайды тану. Әрбір адамзат қоғамында Құдайды тануға талпынуға мүмкіндік беретін дін деген институт бар. Христиан діні ме, ислам діні ме, жоғалды хинду діні ме, мәселе онда емес. Мақсат біреу, Құдайды тану және Құдаймен қарым-қатынасымызды түсіну. Бар болған осы. Осы міндетін атқарудан бас тартқан адамзат қоғамы хайуани қоғамға айналады. Құдайдың бар екенін және Құдаймен қандай қарым-қатынаста екенін түсіне алмайтын жануарлар тек ішіп жеуге, ұйықтауға, жыныс қатынасына түсуге және қорғануға ғана құлшынады. Егер бізде тек осы 4 іспен ғана шектелсек, онда кім болғанымыз? Жануар болғанымыз. Сондықтан Бхагавад-гита Құдайды тану мүмкіндігіне мән бермеушілерді адамдар арасындағы ең азғыны дейді. 8.400.000 тіршілік түрлерінен тұратын эволюциялану шеңберінен өткен соң ғана адами өмір тәніне еленгенімен, осы адами өмір тәнін Құдайды тану үшін емес, хайуани талаптары үшін қолданатындықтан адамдар арасындағы ең азғыны Нарадхама дейді. Душкритидің күнәһардың келесі түрі өз білім танымдарының мақтаныш етіп, өздерін өзгелерден жоғары қоятын зиялы қауым. Сонда олар Құдай жоқ, мен Құдаймын дегенді білімдей ме? Олардың шынайы білімін майя ұрлап жоқ қылған. Егер олар Құдай болса, онда иттің тәніне қалай ауысып жүр? Құдайсыздарға қарсы аргументтер толып жатса да, бәрібір Құдайды жоққа шығарады. Құдайсыз жолға түскен құдайсыздардың шын білімін майя ұрлап жоқ қылған. Шын білім дегеніміз Құдайдың кім екенін және Құдаймен қандай қарым-қатынаста екенімізді білуімізді білдіреді. Егер осыны білмесе, білімдерін майя ұрлап жоқ қылған. Осылай, егер Құдаймен қарым-қатынасымызды түсінуге тырыссақ, жолдары мен тәсілдері толып жатыр. Кітаптар бар, білім бар, осыларды неге пайдаланбасқа? Бұл білімді бәріміз пайдалануға тиіспіз. Бхагавад-гита мен басқа да веда шастраларында бәрінде де Құдайдың ұлылығы туралы айтылады. Ал біз Құдаймен қасиетіміз жағынан бір сапалас болсақ та өте кішкентаймыз. Осыны түсінуге тырысыңыздар. Мұхитпен бір тамшы су құрамы қасиет жағынан бір сапалас болғанымен, бір тамшы судағы тұз бен мұхиттағы тұз мөлшері бір тамшы сумен
muhitben bir tamchi suv quromi muhitben bir tamchi suv quromi xasiyetchag'inin bir sabolas bo'lganmen bir tamchi sudagi tuz bilan muhitdagi tuz mo'lshari jag'idan arqalay. Quromi xasiyetchag'inin bir sabolas bo'lganmen mo'lshari jag'idan arqalay. Sol şekilde biz de kudret şeksiz Xudayning azgina qudretini yemiz. Bärini jaratатын Xudayga bir oqsas bizler de balalar oynaytın kichkentay mashinalarga oqsas kichkentay show jasab chiqara olamiz. Biroq Xuday avada xalqqa pishib жүретін milyondagan planetalarda jarata oladi. Xuday osындай qabiliyetga ega. Sizler birde bir planetani jarata olmaysizlar. Tiptegir jarata olsangizlar da odan ne payda? Milyondagan planetalarda Xuday bayağıda jaratып qo'ygan. Degemen sizler de jaratı küşüne yiyesizler. Xuday iye küşke sizler de yiyesizler. Alayda kudreti şeksiz Xudaydan küşümen sağlıktırganda bizning küşümüz tükköt etip durmaydı. Eğer özlerinizde men Xudayman dep jariyalasanızlar, bularınız ahmaklıkka жатады. Özlerinizde Xudayman dep jariyalaytınday qanday gajayip нәрселер jasadыңыздар. Бұл надандық. Özünü Xudayman dep oylayдын наданның bilimin maya ırlap жоқ qılgan. Sonымен Xuday ulu kersinçe biz köp kichkentaymiz. Xudayman osындай qarım-qatnaşdamız. Krishna Bhagavad Gita'da barcha triljonlar menin bölünüp chiqqan bölünmüş bölüşüklerim. Olar qasiyet jagını menimen bir sapalas bolganmen sani jagından har qalay dep aydan ayqın aytadi. Sonымен biz Xudayman bir mezgilde birimiz jana bölökmiz. Xudayning qasiyetlerini iyelengendikten qasiyetimiz jagынан Xudayman bir sapalaspız. Al eger özümüzde muhiyat zertesek Xudayning ulu qasiyetlerini azgana iye ekenimizde kersinçe Xudayning boyundagi qasiyetlerinin şeksiz ekenini angaramız. Xudaycı жоқ нәрсенің bizde болуы mümkün emas. Sonduktan Vedanta Sutrada bizde бар нәрсенің bäri Xudayning boyundan tabılады deginген. Bäri de Xudaydan başta oladı. Xudayning köp kichkentay titimdey bölünbes bölüşükteri bolganlıktan biz Xudayning mäңgi baqi xizmetçilerimiz. Xudayman osындай qarım-qatnaşdamız. Жумуш берүүчүгө жалданатын фәни элемде de көрүп жүрмүз. Себеби жумушчудан асқан жумуш берүүчү жумушчуга тәуір жалак төлөй алады. Осудан biz кичкентай болгондуктан Xudayga xizmet etүүгө міндеттimiz деген табигый корутунда тууады. Xudayga xizmet etүүдөн башка міндетimiz жок. Бәрimiz de баштапкы тирчиликтин бөлүнбөс бөлүшүктөрүбүз. Бүкүл машинамен байланышып, машинамен бирге иштейтиндиктен гана кунду болуп саналатын буранданы машинадан алып таштаса немесе иштен чыкса куну кетип кунсузданады. Mening denemmen birlese xizmet etse gana $1,000,000 turатын sağsağımda denemden kesip taslasa kunu kança turады. Kunu getip kunsuzdanады. Bizden Xudaymen qarım-qatnaşymızda oslay kuruladı. Xudayning tetimdey bölüşükteri bolganlıktan biz öz energiyamızda Xudayning energiyasымен kuştaştırıp birlese hareket etүүгө тийишпиz. Xudaymen osындай qarım-qatnaşdamız. Kesilip kalganlıktan Xudaysiz tükköde turmaymız. Sağsaq işten çıksa dərger kesip taşta aytpese бүкүл денени bildiredi dep saktandırады. Däl oslay Xudaydan bas tartsak Xudaymen qarım-qatnaşymız üzülüp osu fani elimde azap çekemiz. Eger jogorgu Tangrimen qayta birigүүgө umtulsak qarım-qatnaşymız kalpına keledi.